na murimi wa ikwache na kuguneka amwe no tiela nchukuye kibirisha ni kuona into bionthe bire batere kwithira ina bio mbwibwega kiri kibirichi aggregation center management chairman na kamite yaku no ntubo gutukaribisha narua mbuge kuirwa muno ni kuona maendeleo jaria twinajo Meru no ntuinkarakarite around miaka kadhaa na rĩu ndeja kuona future ya ũrĩmi bunthe bũra twĩna bu Meru ĩci kana Kenya nĩ gwĩta side ya cooperatives bwibwega nontu bwa through the national government yo nĩ bwegerete aggregation center yaja nontu aja nĩyo nkoro ya ikwache actually in this area tũrĩ challenge bwĩnacho na ndigwijira aja tukomba kwaria na ofisi husika gwichio gweta kwĩna kinya ministry of cooperatives very elaborate na twina PS wetu kiburi from this area tukinyoe tukare no tuone na ate cooperatives irio je ikwambire ya potatoes na ate umba ku support wakenda yumba gukira no tunande jeje kaja kwanguka future ya nande ikwajika ire tukumikira kamundu no ntwe kwambire thai ne betu gwitate ukira na limbage imani nio na bone kwa chibareta ibikomba gwikwa bwega bitekuma no ntukuona na no ntubako packaging material kwendeka abikwambiria kuma kenda no ngabie mbeu so ibo kwenda muno bonete a lot of support ngare na Kenya county government ya Meru na ngabona mutuma twithinkia nikenda nwe omba kuona na tekinywa keja kuriungaja no ni support ikariomba kunenkera center hiji reaja. Kiripotera Meru TV kuma Bore mbita wa Mwende wa Laiboni. Bwega Mwende wa Laiboni no ntobo wa riboti ino Mwende reereza mantu makona seneta wa Meru Kadhuri Murungi na arethiritwo akiriunga nchuguni ya kwikwachi na arantereche kibirishia na arethiritwo akinambere kwa gitarirwo mathina kathumba marakariba guntu kubethiritwo bakinambere kwihua bagikurukagira tukirekana riboti ino ende Gaturaitha kongena kunara JR Marete ethiritwo akinambere kwa kinenkaniria baro ya gukinyuka Kanyakara arari kuorotero ni gavana wa kaunti ya Meru na karendi kathia nambere kwa kinenkagerwa Karuitha kuringana na atongole kana kuringana na MC bethiritwo bakiuga tayari bamukirite baro ino na bainambere kwigwa baikatha Marete nonto bwa etua riri Marete kuringana noe ethiritwo akiuga bobo bwethiritwe akirutha bobo kumana na siasire chithiritwo ikinambere kwikiwata murugutira a Meru na muno Kengo utigira ati kwina thiri na ara mujumbe wa Bore mugambire ndikira thia nambere kwa kiwa ati gutie na muntu akuma guntu gwake ethiritwo akinenkerwa kanya ka waziri mwandiki wetu wa Ndeto MC Mwitonga nawe na riboti ino guku ni kugwitagwa kurita ngugi na wiru bunene na ngwataniro injega ja uria iturite kuromberwa ntuku ya narua rietwa ria JR Marete ni rumbire kwithirwo rikieverua na gavana omba kumenyithia MCAs kana assembly ati nandi neberetie rietwa riria na antu awe kwa jukua ni Joy Karuitha ari wasiri wa rad na untu buria ni bumbite gutuma ona kinya assembly yona kugwirwo guku nene aria nayo yugite ikethirwa yeterete jangaie kwandira ntuku ya Aramisi nikenda ikamukurukiria mawasiri bawe nikenda ngugi ikomba gwitana mbere sitting sitting afternoon to receive communication kana message kuma His Excellency the Governor of Meru Reverend Isaac Mutuma that I could nominate another person CCM Joy Karuitha Kitika land physical planning and urban development inyo yakarika nontu urora yitiki ubwana JR Marete akurisiti wengwa kutina coercion au step down nontu bwa pressure irari the sign of body na nontu gavana narenda kwithirwa na thirikari ikungania Meru bonthe kana an all inclusive government Marete ona iboya a step aside na tumucokeria nkatho nontu uyu mutongeri umwe ukia kuona kwina issues uyu mutongeria ura wendete antu mutongeri umwe thacio na tumwire pongezi na haibwa lusete ketwa tukaromba gavana
that Marete no ntubwa ikarikiria thiare ungwana kinya kanya kanje kakoneka na I considered singwiti ketukari wa ntuba bure by represented kedirikari na tubere they are part of Meru tubendete na kinya kirabya ngweria na inya ngavana atara already CCM so tutaki history ya Meru together to 4 out of 10 so barabara wa Meru the male men batendete the ladies tubendete mnona wendo na nkoro na kirundu so we have 4 CCM ladies in Meru County for the first time in history devolution. So pongezi the new CCM Joy Karwetha to kuishi well tukatangwetu kintugemwe and we support the government 100%. Beto wa Meritin Julius Kaimbo mekindori ward bugibwa non tobwa ditrade ya ruarende ya kongela CCM kuma bore constituency Madam Joyce Karwetha orana nkero gitekia CCM land physical planning and public works na tuge nyibwa ya mnondo bwanje yara Marete nondo bwa gitekeria wengwa willingly kurelinquish kitekia we nondo bwa kwenda Meru na ngwataniro Meru na mbere kinyanga vana ibwega muno nondo bwa kwithira I consider it na kithika irabura mwananchi akuga na akathiatia regional balances kenda at least kugea na cohesion turethirite twinde twine tukie struggle ya kureta peace ni Meru na waiting ngwenda na wangwe na mbere na nomination ndio ya Karwetha ni tumioke na kuwerua na tukauga baatu nende cabinet ya mheshimiwa Ntwethinge kwa complete na thus dikato matoi ya mubira kona tuterete marito ya mubira kona nondo baatu turenda wita tutekwenda wita kabati baatu turete wita mbere kuto akuluge marito yo on Thursday with no objection nondo wito kwenda Meru walitongo na speed ira tire arakia verbally yetu ni action oriented speed na ibonto to akuluge marito yo Thursday kenda mutumo na cabinet yo karandinyo na kubanga ku fast track project chieto kena tuita ngwenda watu mashinani tukweta tu mashinani tarera ya kwena ndroma nyingi muno but this time round is action time na to akinya mashinani tutirando ngwe na thirikari njaro ya mutumo Ntwethinge in the time kenda ngaba nomba gwithira ina mawasiri yawe era ya kuomba kuritira Ameru ngwe nangasoge nkatho mingi muno kiri ya excellency mutumo Ntwethinge no ntuko mbere antu barambete gwithira atu saguririte ni antu competent na ni antu bendete Ameru na ni antu baraba kuomba at least kumustethia omba kwa chief kana ku realize manifesto yawe na muno ngasoge nkatho mingi muno sana kiri kwa niaba ya antu betwe no ntubwa nomination ya Bariu RCC wa road ko inyewe nkwera his excellency boya na ntu Bariu ni muntu very competent muntu endete Ameru na akaritangwe ntobetwe akaritangwe Igembe South akaritangwe Bore akaritangwe Tiania akaritangwe Meru yonde ya na ndo ibisi mchapakasi ni muntu ena experience na muntu oisasawa Jau ni jonda kia kuthirwa nkiora na nkigua mbita MC Mwitonga ngikuripotera ndi dene ya Northimenti Meru TV. Speaker wa bunge ya kaunti ya Tharaka Nithi John Babu akiaria nethiritwe akinambira kwigua akiendekithia katiba kwinambira kwikiruthagira ugaruruku na arethiritwe akinambira kwigua akiendekithia mutongore kwinambira kwigua akinenkagira ngwe mianke 10 yathira akainambira kwigua akibagira utongore. Mwandiki wetu wa Ndeto Murimi wa Mbogo noe utubangirite riboti ino. Speaker wa mbunge ya kaunti ya Tharaka Nithi John Babu narugurite mashindano ma mubira ndeni ya gishingo mbunge gachuka igamba ng'ombe hara mashindano mama mari na timu 90 ira ikaigwe gishindana ndambiririe kawigire karuga tournament ino nondo yetu kumya kwena mama ina pia cia thirikari cia kuruga tournament yetu kumya mujumbe utena 5% ya kuruga tournament ya karuga 8 years atumake maratwirite omunthi atetutekinya kibalonia kadhana tukengwa. Na mimi nawashukuru kwa sababu mtatufukuza hapa. Na sisi hatukuja na fitina. Na tulisema wacha tukuje tufukuzwe. Na nyinyi mmetukaribisha na tutafukuzwa. Kwa hivyo mimi nataka kumwambia yeye akuje afanye tournament yake baada ya kuinvest so much
au kusema ati wote tutawafukuza. Kiaria kia thoni giki kira gikuruthiritwo kienini gia kathwa namba bua augite athukitie tagaria riri Keingo aukiria biegwa bia mbeu mbithi kiri mibira arakinya augite nathukitie anene bairabu bira binene guku Kenya kuja kuona talenti irambega kiria chethi ndeni ya mashindano mama Keingo babathukia mwaka tutetherie thakati yetu na ciari ntware ciari twatoka turuthire na mbere tumatetherie kwa identify talent yao by the time tukwenderea na tournament ino twite coaches manene mama taska exima Gormaya mauti base ngombe kwa identify talent Kirimui wa Harambee Stars tukageria monte and we started talking to them kimekana vijembe kiendelea mara makiona bawirito tusiendike siengangirwate mutoru atukamweke Harambee Stars ate jana nabo Kiathoni giki igukuri na ma MCs kathumba amwe na aruti ngugi kiri thirikari ya kaunti ya Tharaka Nithi ara bonthe baugite nkuruki ya miaka 8 gutionekanite mashindano ta mama ndeni ya kaunti ino nimenda kutokeje mheshimiwa John wa Mabukado mtu awezi ciana cietu ciachuke na maombe sawa mheshimiwa John wa Mabukora sema to save for the last 7-8 years tutekoleto twina mibira tioma kumena ngombe ndona kaire mubira ntekomenania ule wako andare wa kusa wanjo wa babu ndo kora tumeta kore horo tutane to mubira naza kubona kureko kukuambiria ya Tharaka Nithi kaunti na ofisi mama ngemali wa huko malejike kama ngombe pena pesa te kulingia mibira no kuimagine nani potential miaka ile wala nana wana mibira tu hapa tu mibira na mako da na ndio bila kuigwa mleo iko bya boko kuigwa na timiende tukwambia mkoro wewe mkwambia ni bro ligi yenu tone kana tukakuja baba tubongere kwe kwa sababu wewe na ubongere kutukoliko na kutijaji ngoni hiyo mwana information yudi eno kiba tutayo kaika mbele ara no MCA we gamba ngombe njeru ingara na urakuruira giti gia seneta mwankani wa 2027 onekanite kumuria waziri wa michezo ndeni ya thirikari ya kaunti Maureen Nyambura gwikira mibango ya kuthondeka bieni amwe na kugurira chethi baba mibira Maureen CC hawa watu na hapa kuanza practice yao ibaro bieru bikalia bibiera na hapa juu na hapo la grand sport ile hapo la grand tizi kidogo ibaro bieru bibiera ibiejo anabio ibiejo kapanje biejo kenda na huko kuliga mipira ndio mababu na kwa ile bakaanza practice uneba kabango leo okenge kama na kuanza kabaino ibiejo ibaro bakainge mipira kwa bahadindana naomba tu hata wewe kwa mipira iko de government wa ndio leo kwa mipira iba luneneti iba de ndogo kidogo kenda na hobe de yako go practice tare ile akabi kuteje munoino ndakaire akabi ike mubira gutukura muno Kiathoni giki ciaca itira urara wakirwo mwakurugamaga kwaria onekanire kuringira mbabu ndebe gutuika mubunge wa Chuka Igamba ng'ombe mwankani wa 2027 mheshimiwa John wa Mbabu ina trombete kula for the last 15 years tutemulumyeni yao de bura kwa na jiu tutemulengana elisio tutemulumyeni ndeshika ndebwele mpasa kota monde chia bokinira ndiko kwata andaya ni kote kota ganto balo ngikali ndiko kwanda nao na sisi tuombe spika wetu tumuombe kile anataka ili tuombe Mungu ambariki nikaenda mama papa yao mpaka kaya maketatea amba kinyani kana tebu ara no speaker mbabu akurugama augite katiba ni batiri kuruthirwa mugaruruku na gwikirwe watho rikuga wakira muntu akathura wa gitini gia siasa abati gutongoria miaka 10 gake na kumogo Keingo mutongoria gungi athungira and if you serve for 10 years you cannot bring any other new brains wherever you serve. Next year mero tibaretoza vite miaka 10 na ni new speaker kantige takama chiari chieke na chiendelea ujumbe na wazangu miaka 10 udeme ya mange mero angetoendera alwene atire mubezo akagwa neno edeno ane bora yake bakuru sasa hello miaka 10 inatosha na mimi usema hata wala watu waliandika katiba walikosea and if there is a referendum I would propose that every elective seat to be served for 10 years. Kama benjamega ya president na ya governor, hata hiyo ingine ya MP, ya senator, ya woman rep, hata ya MCA yote ikiwa miaka 10. Kiripotera Meru TV kuma kienini gia Kathwa na Mbita murimi wa Mbogo.
Akariban tirotu na rawadi akaramana wibethiritwe bakinambere kwa baikatha utongoria bwa mujumbe wao Mheshimiwa Mpuru wa Buri na arabethiritwe bakiugibaganiritwe no utongoria bwake kuma na ngwe cio thina mbere irethiritwe kinambere kwa ikinyithaniria ntere ino Mirandi Kathumba era ethiritwe kinambere kwigua kibaretera guntuku bakiuga nendere na ngugi wenu ari neo mwandiki wetu wa Ndeto Adams Muturi wa The Ranger nawe na ripoti ino. Akariban tirotu onde akarama gicigo mbunge iketiganisti bachumirite no chokira mubunga wa Mpuru wa Buri nkatho ikiraba kuwa mawirane ombete kwithaki bekira kaitene karomba kwithaki romba kura na mbirite kuyure bomoko bomwe bono bekenera barabara nkuruki kilomita 40 na ile rombete kwithaki babwithira ntere yu bakiwa barabara ni ombete kwithira kibatethia bonene mono kaitene kaka Mpuru bakuwa batena thina komba kwitha bagita kurima miunda yo Rwanda. Woni ngoretwe sana ni Mheshimiwa Mpuru. Mheshimiwa Mpuru ukankura uwe mutongoria wa umapio na ni uma uwe mukiri murungu. No ndo mantu ara yongo waure ukabwithia ende romba kura ndene ya ntura ya ntiroto kana ndene ya ntura karama ni uma ito yone tokibwithia. Kwa hivyo yake Mheshimiwa Mpuru ngochokia nkatho ndende na ntura ya ntiroto kiwa Mheshimiwa Mpuru ukia kwithira woro itene miaka era twarea tukura toromera kilingo ne ara ntiroto ndre school ni ma itukona laboratorira no Mheshimiwa Mpuru atwakirite ti Mheshimiwa Mpuru atwakirite laboratorira ire ara loi ankuwa iboya mainda Kithumba na Kithumba gititalika no ntuba Mheshimiwa wetu ura twendete na inya ona rabu Kiomeru no ntuba barabara yumete Karama kwangera mwanka ya turara ndiyu tware impara lakini nkuona yakatutiri wa impara ringi no ntuba barabara ya tutethia na njire kari atiri na turona kwikura yako wita kurima no ntwerie tutina miunde kwana lakini aitikara no ntuba barabara tukarima na twarima bia kura bia tubitiorera kithake no tuketha twina minsi cio kamata ngari kena mabarabara mbikibiki yote iteta aina kinya miunde tu itioruma ringi inkuona atire aitikara kare thingambe tukaira kinya mboleo na ara na ngari na mbikibiki no tukwina barabara wita yuriko nkurukia karibu ibombite kwithira baikenenkira mukana siasa bakomba kwithira ikira siasa kire mirandi ya wetina mbere bakiwa bokira bakwendane kurutira ngwende ti siasa itina mbere kana nyuma bakiromba Mpuru wa Buri itana mbere komba kwithira kibabwithira manto yange mwanya nanto eduka nkwera Mpuru wa Buri mtake wakwa eteloma kwena ntu beyete bakikaira siasa barabarene na nimbi kaba kwenda kuona ni yako tengo rutete lakini tu toina medho na toina mato itu yabwa na itona batu totentu mumu na batu itu toe kura na itu toina kura na ando miao ni nyumbani ke kundi ke okona ke na ngoi ekoroba ngoi ntune ke kundi kenene na batu toeterete iturari na kiriro ekingi mno itare ringi na nyanda kachetu iweta bikibiki twikira kwithira tukiuthika na tukuwita nguringa na barabara irathuki lakini thai Mpuru wa Buri na ibitu kiriro ketwa atubithiria barabara ya bobo umeona barabara yongwa antu bantu rea bakuria Mpuru wa Buri athambu na mbiloi Mpuru wa Buri athambu na mbiloi. Nkiripotera Meru TV kumatia Ndeto Adams Muturi wa The Ranger. Eboiga na ruru wangirwa kurithiria mantu makona wandiki bwa Ndeto MCK barethiritwe na mucemanio wa ntu goshire Meru arabethiritwe bakiarania na andiki ba Ndeto kwariria mantu Kathumba tu makonenie wagirithi bwa wandiki bwa Ndeto. Mwandiki wetu wa Ndeto MC Mwitonga nawe nachio. Media Council of Kenya ntuku ya Narua nibombete kwithwa baina mucemanio na kithurano giki nendene ya mutindo kangangi aria bombete kwithwa bakiariria mantu ja gucenjia mawatho meanya na bomba kwithirwa katika kaunti hii ya Meru ambapo tumekuwa tukizingatia na kuangalia vipengele tofauti katika ngugi yao na njira ilia yagirite nkuruki ambavyo vimeonga. Kwa majina ni Karanja Jackson na mimi ni mratibu wa Baraza la Wanahabari Media Council of Kenya. Hivi leo tumetamatisha kongamano ya siku mbili ambayo ilikuwa public participation ambayo ilileta washikadau kutoka vitengo tofauti katika kaunti hii ya Meru ambapo tumekuwa tukizingatia na kuangalia vipengele tofauti katika Code of Conduct for Media Practice ambavyo vimeongezwa katika ile Code of Conduct. Tumereview the Code of Conduct na ndio maana tumekuwa na hii public participation kuwapa wale washikadau nafasi ya ku-internalize Code of Conduct hii na kuangalia vile vipengele.
Vipengele tofauti ambavyo tumekuwa tukizingatia ni moja, hiyo ni child protection, ambapo kuna clauses mpya ziko kwenye code ambazo zinanuia kuangalia jinsi wanahabari wana relay information, especially yale ambayo yana involve watoto katika jamii zetu. Tukumbuke kwamba watoto katika jamii ni kitengo muhimu sana ambapo wanafaa wakuwe protected. So the revised code itakuwa na vipengele tofauti ambavyo vimeongezwa kuhakikisha kwamba wanahabari wanazingatia sheria na protecting the children in the society. Lingine pia imekuwa katika jambo la the vulnerable people in the society, ambapo tumekuwa tukiwahimiza wanahabari kuhakikisha kwamba hata wale the vulnerable people in the society wanapata ample coverage both as news sources and also news makers katika vitengo vyetu tofauti vya wanahabari. Himizo kuu kama baraza ni kuwahimiza wanahabari kuhakikisha kwanza kwamba kazi yao wanaifanya kwa uadilifu unaofaa. Integrity na professionalism ni vitengo kuu ambavyo vitahakikisha kwamba kazi yetu ya wanahabari inaendelea jinsi inavyofaa. Na jau ni John Ndege kwithirwo nkiona na nkigua mbita MC Mwitonga ngikiripotera ndende ya Mutindo Kangangi Northimenti Meru TV. Bwega nuntu bwa riboti yenu na njira enkinyaniriku muraithiria wa Meru TV na nuntu bwa riboti yenu kaina mbere kwigua tugitigagira ndeto cietwagu bethero nkiumarukaga kengo ngicokera mbwigua ngicokagira na mangatheti turaithimbi ethiritwe gikirwo rito na tumenya nata mantu methiritwe makithi na mbere utikathi kuraya guko ni kwa Meru TV.